Kitabu cha Tawalahiri mriangoni wa 19. Udasikirari mtawala Hezekia wataru nguoze na kiba la nguo za magunia na changira kazi za nyumba ya Bwana akimuhuma Eliakimu Maria kalani muhimiriza nyumba ya mtawali na karanishe Buna na walombia bomu mende kwa nabii Isaya mwana wa Amozi kuna mazaba la nguo za magunia marofika kwa Isaya makimwamba Hezekia namba vivi pero ni siku ya huzuni kuchemerwa na kuvudhiwa kada mwanamke azie sisha wakati wa kuzivugula ela kana nguvu za kuhenda viju hangina Bwana mlunguo andaga sikira maneno gosiga ye komanda wa jeshi ambaye Bwana mtawala wa Ashuru za muhuma ili ya muhu kane mlungu ariye moyo kiza ya Bwana mlunguo agachemerego maneno ambago azagasikira kwa viju avoyereo Mario sala baya humika mtawala Hezekia marofika kwa Isaya kiambira mwambireni Bwana wenu Bwana namba vivi usogoe kwa maneno zigo gasikira ambago humika mtawala wa Ashuru mazani hukana nago lola ndangwangiza roho ndani imwe na yandasikira wambwa na uye kaiza nsi ya kwa mwenye na kukonda muhende alago kwa musho bayi wakati huo ye komanda wa jeshi la Ashuru wasikira ukala ye mtawala wa Ashuru waraza irichala kishi na anaheha na mzali Buna bayaki mtu wakuko kujo na wakati huo Senakeribu akisikira kukala Tirihaka mtawali wa Kushi azambole ile azapigane naye baku majumbe kalele kwa Hezekia kiamba mwambireni Hezekia mtawali wa Juda usikengonia mlungu azie mukulu hira ambaye kukala mji wa Yerusalemu kondangiza mikononi mwa mtawali wa Ashuru lola uzaga sikirego ambago mtawali wa Ashuru magahendera nchi zosi chomari joinonga mnonga kamari vize wondatia vize milunga mataifa garigo nongwa ani baba yani Gozani Harani Rezefu na toa Eden Mario Kalamate la Sari yadi hakugawa kola ahiko mtawali wa Hamati hedu wa Ripadi hedu wa Mzose Farivaimu hedu wa Hena hedu wa Iva bai Hezekia kia okereo barua ya kula mikononi mwa wajumbe na kiishoma unyakimbuka ashenda nyumbani mwa Bwana na kivugula mbele za Bwana bai Hezekia kivoya mbele za Bwana akiamba Bwana mlungu wa Israeli ukale zuru za makerubi uwe akeyo ndiwe mlungu wa tawali zote za dunia uwe ndiye uriye umba mlungu ni nati ngasikiro la kwako hewe Bwana usirikize ugula matogo hewe Bwana uone sirikiza kwa maneno ga Senakeribu azigolagiza ili kumuvuria mlungu ariye moyo Nijeri, hewe Bwana ukalata wala Ashuru mandaga nonga mataifa na nchi zao maisu wa milungu ya muhoni na kuinonga kwa kukala yere si milungu ya jeri ela yere ni mihi na mawe tu iliyo tengeza ni yanadamu fikara yewe Bwana mlungu wehu fokole kula mikononi mwako ili tawali zote za dunia zimanye ukala uwe hakeyo hewe Bwana ndiwe mlungu Isaya mwana wa Amozi akihuma ujumbe kwa Hezekia kumwamba Bwana mlungu wa Israeli anamba vivi gago ziko gavura zuluza Senakeribu mtawali wa Ashuru mzaga sikira rilindo neno haruro neno Bwana zuluze yedi kila msichana Sayuni anakudaraona kukuvuria ya msichana Jerusalemu anatukusa kitu acha zuluza uzamu ule na kumuhukana haniwe uzamu dumulira hani ni hanaze mlola kwa kuzionya ni yemrie eringwa wa Israeli kukirira na ujumbeo uzamu ule Bwana uzamba kwa magari gangu manjiga farasi nzakwa radulu za vireleja mirima hata ndani za Lebanoni nzaita matema ziye mremire na misonobari ya mizo nizangira hata sehemu za ndani kaiza takarerizo nzachimba visima kaiza nsinjeni na kuna maji ga kwakwe kwa magulu gangu nizayuma laza miho yose ya Misiri vize kuzasikira kukala mimindi minire ya ambaga kale kula hangu kapindi nagapanga hangu kapindi na vivi nagatimiza napanga ukala ubande mizi ya ngome ikale tumbiza mawe na maganzo ndosa yenye mizi hiyo makala kama na nguvu mabandika mewe na kunyala makala herenye si za mndani na herenye sitanga herenye si zimerazo zulu za nyumba zinyaukazo kabila kazi za kula ela mimi na manya jo ishijo shughuli zozo sina zimanya ina manya jo unitukirirwajo kwa utogu unitukirirwa kwa kwako na kwa kukale kuzionya kwa kwako kuzafika masikironi mwangu indangiza kilo changu pulani mwako na chuma changu mlomoni mwako nami ndakuzia na iyo ngiro rio kuzirira
Na undo ndio kala mvano kwako hewe Hezekia mwaka huu mdari za kumera jenye na mwaka wahiri mdara matundaga vitu vizho. Ila mwaka hahu la yana mvune la yana mizabibu na mre matundagi na arehu marewa sala na nyumba ya Juda mandakala here mihi ingiza yomizi jitini na kujala matunda. Kwani kuko Jerusalemu kundambola atuma ndio sala na kula mrima Sayuni kundambola kikundi cha atuma ndio tia. Menzo manjiga Bwana majeshi ndoga digo henda mautugaga kwa visho Bwana namba bizi zulu za mtawali wa Ashuru ye kanda mwangira mzimu hedu kutuhamivi hedu kuzambereze na ngao hedu kujenga virima kuzingira wa mzi yongire aliye kuzirira ndio ujira na kadangira bulekeza mzimu vije ndijo ambazo Bwana na minda urinda mzimu nukole kwa utu wangu wenye na kwa utu wa muhumiki wangu Daudi. Bayo siku huo malaika wa Bwana akimbola na achendala gatu alifuga na mwenga na 85. Kaiza kambi ya Ashuru maroho la muka na mazo chamaiti makio na osimazafa. Besi na karibu mtawali wa Ashuru akihauka kuya Ninawi. Achindakala kuko zikara siku mwenga roho kala na abudu nyumbani mwa mlungu Nisiroki. Ana akilume Adirameleki na Chareza makimwalaga kwa mshu kwenye makitimbirensi ya Ararachi na mwanawe Esa Rihadoni akihala atuere mtawali.